አቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ማኖ ያዕቆብ ታገኛ ያባይ ታገኛ ያቆር ጨገኛ ያቀዮ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱጋ ቡተ ተገ ቁልቁላ ተገ በርቶ ተገ ቢነቀስ ገኘቴን ራጀኒ ፊ ቀጀበኒ ባየን ሰስነራ አርጊተን ከን አርጉዳ ፈወኒ ገሩ ይነርግኔ ሰስነራ ረጌፈተን ከን ረገውዳ ፈወኒ ገሩ ይነጌፈኔ Isingaru jigesan kanarge bi kurgesan kanarge pade ulkullo dai bifamara tinjateni inile akumasani ancarobne nudasisi kama mulana nirasya nabillah nanismone ber
የሕያው ልጅ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውና ራዲዮ ከሚሆን ከማቴዎስ ወንጌል የተገኘው ይህ ቃል ነው። ilma waaqayyo jiraata gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif duukaa bu'aasaa fi barataasaa kan ta'e wangeela Maatiyoos irraa jechi argame isa kanadha. Galanni Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf ol teessoo isaa aalemitti haa ta'u hanga bara baraatti amiin። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 15 እንዲህ ይላል። ወንጌል ማቴዎስ ቁና 17 ለኮብሰ ተኮራ ከነጀራ ወምድራ ዝሱ
እሱን ኃይል ነስቆሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ከስድስት ቀንም በኋላ ጌታ ኢየሱስ ጴጥሮስን ያዕቆብን እና ወንድሞቹ ዮሐንስን ለብቻው ወደ ረጅም ተራራ አወጣቸው። ጉያ ቦደፊ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ፊ ያዕቆብ ኦቦላሳ ዮሐንስ ኢሳን ከነ ቀበቴ ገረ ቱሉ ዴራatti ol isaan baase. Eega baanii booda fuuldura isaaniitti bifti isaa itti jijjiirame. Fuulli isaallee akka aduu ta'e. Uffanni isaa akka cabbiitti addaate. Yeroo kana Musee fi Eeliyaas isa wajjiniin dubbachaa wal bira dhaabbatanii argan. Phexros deebisee gooftaa Yesuus Kiristoosiin maal yaa gooftaa as jiraachuun keenya nuyi waan gaariidha. Yoo jaalatte godoowwan sadii asitti ijaarra. Tokko siif, tokko Museedhaaf, tokko Eeliyaasii fi jedheeniin yeroo kana dubbatu duumessi dhuftee isaan golgite. Kana booda duumessa samii irraa akkanaan jedhu jechi gara isaanii dhufe. Ilmi koo nan jaaladhu, inni nan filadhe isa kanadha. Isa dhaggeeffadha, isa dhagaa han jedhu sagaleen gara gurra isaanii dhufe. Bartoonni gooftaas dhagaani yeroo kana sodaatani hollatani lafarrattis fuula isaaniitiin gadi kufani. Gooftaa Yesuus Kiristoosis gara isaaniitti dhiyaatee isaan qaqqabate, isaan kaase. Hin sodaatinaa ittiin jedheeniin ija isaanii ibseefiif. Haa ta'u malee gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo isaan lafaa ol ka'anii ilaalanii kophaa isaa dhaabbatee argani. Musee fi Eeliyaas isa bira jiran waan ta'eef. Eega tulluurraa gadi bu'aniis booda gooftaa Yesuus Kiristoos ilmi namaa hanga du'aa ka'utti waan argitan kana hanga inni du'ee du'aa ka'utti wanta argitaniif wanta dhageessan kana nama tokkottuu hin himinaa jedheeniin bartoonni gooftaas warri xaafotaa Eeliyaas hin dhufa jedhanii dubbatuu ture. Maaliif akkas jedhuu ture jedhanii wal gaggaafatani. Gooftaa Yesuus Kiristoos deebisee akkana jedheen eeyyoo Eeliyaas duraan dursee hin dhufa. Hundumaa sirreessuudhaaf dhufa. Haa ta'u malee Eeliyaas gonkumayyuu akkuma inni dhufe beekaa dhufeera. Waanan jaaladhe hundumaa isarratti nan hojjedha. Isin garuu hin beekne ammayyuu ilmi namaa gonkumayyuu dhiphinaa fi rakkinaa isarra ni ga'a jedheeniin samiin kunii fi lafti argamu kun ni darba. Qaalii waaqayyoo wangeelli waaqayyoo kun garuu hin darbu. Hanga bara baraatti jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ስሩይ ሁሉ ጊዜ የኔው ገልፋኒ ወላለ ባለቤት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራያቲያት ዋቲያት ሁሉ ዘካ ማሰራቲያ እግዚአብሔር ይፍታ።
ስናና በአምደ ደመና ሃሌሉያ አንተ ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንተ ሰው መስማቱንማ ሰምቼ ነበር ለዛ ያደርሰውን እግዚአብሔር ማን እናቴ ኤረማየሻ በጉርማ ደሞ ሴተኛልሻ ያቋጠማዋ ታውልነዋለት ውሃ ስትጠማ ታጠጣዋለት የእርሷ ውዳሴ ሆነኛል ወይለት ዛሬ መዘምር ዘመራለ ተነሳ በገና ነፈስ ኦዱሪሲያ ተቀየለት በለካ ላዳኙ ጌታ በእምነት እንውጣ በተራራው ላይ ይታይ ብርሃኑ ከብሩ ይሻገር ሙሴን እንጠይቅ የጥንቱን ነገር እንዘምር ጌታ ሳናግር ድምፁን እንስማ ቤትነቱን እንቀበለው እኛ ባጭሩ ዘመራለው ተነሳ በገና ናሳ ለት በለታ ላዳኙ ጌታ ተራራማ ለማሳ በቤተ ክርስቲያን መበረል
Maaf gatta. Achitti kenni ijoollee achi keessa buusi. Isiniif haa jedhu. Dagaadhaan kanaa Waaqa isaa eebbisu.